Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke Adimilo Malusi mme ke na le Augustine Letlalo. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa moporesidente wa naga a re Aforika Borwa o solofetse go ungwelwa mo tumalano le Netherlands le Denmark. Tonakgolo ya Eastern Cape o kgonne go thibela dipatlisiso tsa SIU tse di ka ga dithutego tsa gagwe. Tla re diale. Tona ya Lefapha la Boitekanelo Ngaka Joe Phaahla o sireleditse molaokakangwa wa insurance ya bosetšhaba ya boitekanelo. A re naga ya o tlhoka tebang le go netefatsa fa mongwe le mongwe a fitlhelela ditirelo tsa maemo a kwa godimo tsa boitekanelo. Molaokakangwa ono o atlanegisitswe ke Palamente sešeng jaana mme o rometswe kwa kgotleng ya bosetšhaba ya diporofense NCOP gore o atlanegisiwe. Phaahla o ne a begela komiti ya NCOP ka ga ditirelo tsa boitekanelo le loago. Aforika Borwa e na le maemo a tsamaiso a le mabedi mo madirelong a boitekanelo. Tsamaiso e koafetseng ya boitekanelo e direla diperesente di le 85 tsa baagi, fa tsamaiso ya poraefete e direla diperesente di le 15 fela. Bathati ba Lefapha la Boitekanelo ba re ba na le tsholofelo ya gore insurance ya bosetšhaba ya boitekanelo NHI e tla direla baagi botlhe ntle le go tlhaola go ya ka seemo sa ikonomi. We ask that the committee focus on the very vulnerable individuals who are the majority of people in our society who need this care, and rather than look at the narrow interests of those who fear losing some of, not even all, but some of the super profits and privileges which they're currently enjoying. Bathati ba dumela gore tsamaiso eno e kgadule thata ke batsa karolo ba bangwe. We do know that the funders are anxious, and we have seen the negative comments in the media space from the funders. And that's very obvious why they are more negative than the providers. Insurance eno e tle go dirisiwa ke maAforika Borwa otlhe go akaretsa baagi ba leruri, batshabi, batshwarwa ga mmogo le baditšhaba bangwe. Baditšhaba ba ba seng mo molaong ga mmogo le bao ba batlang bofudugedi ba tlile go bona ditirelo tse di lekanyeditsweng le fa go le jalo bana ba tlile go thusiwa go sa kgathalesege seemo sa bone sa bofudugedi. If we use biometric identifications and single registration numbers, it is very easy to have what we call a portable health record that follows you in the system. Lefapha la re fa molaokakangwa ono o ka amogelwa ke Palamente le go sainiwa ke go nna molao ke moporesidente, NHI e tlile go tsenngwa tirisong ka dikarolwana. Moporesidente Cyril Ramaphosa a re Aforika Borwa o solofetse go ungwelwa mo tumalano le Netherlands le Denmark e ka ga motlakase. O buile se kwa tiragalong ya go amogela ditonakgolo tsa dinaga tseno ka bobedi. Dinaga tseno ka boraro di ikaeletse go gagamatsa dikgolagano tsa tlhagiso ya hydrogen le motlakase o sa fetlhiweng ka malatlha. Aforika Borwa e solofetse go aroganya kitso mme e solofela go amogela ke monokeng ya dipeeletso e tlhokegang thata go tswa kwa Denmark le Netherlands go thusa mo mathateng a naga e lebaneng nao a energy, go fetla motlakase ka maranga letsatsi le phefo, hydrogen ga mmogo le go fetolwa ga mokgwa wa go fetla motlakase ke tse dingwe tsa dintlha tseo di neng di le kwa setlhoeng sa kopano e ya baeteledipele ba bararo. You will be familiar with the pressure on our electricity network and the impact it is having on the South African economy. For this reason, your visit and our engagements on closer cooperation in the energy space are very, very opportune. Renewable energy forms an increasingly important part of our energy mix, and it is vital to both the achievement of a just energy and greater energy security for us. We hope to benefit from closer cooperation with your countries in this regard, and we really appreciate the interest that your two countries, including your various companies, have shown in this sector in our country.
Ditonakgolo ka bobedi di tlamehile go ema Afrika Borwa nokeng ka go fetola mokgwa wa go fetlha motlakase. The main focus is on energy transition, and there is a huge opportunity. And the only way we can deal with this and make this happen if the people in our countries understand that this is not only about energy, but it's also about jobs, future economic growth opportunities here in South Africa, and of course also in Denmark, Netherlands. I'm listening very carefully the talk we had about climate change. We know you are facing some national problems on energy security, especially when it comes to electricity. You also face some problems with youth unemployment like many other countries. And we are facing some of the same problems because all this relates to the climate change, which we have to combat. But at the same time, we have to do it in a just transition way to create more jobs. Ketelo ya baeteledipele ba dinaga ka bobedi e tla thusa mo go tokafatseng lenaane la Aforika Borwa la energy jaaka fa naga e ikaelela go simolola go fetlha motlakase ka phefo kgotsa ka marang a letsatsi. Go solofetswe go tshwarwa batho ba bangwe gape ba le bararo mo kgetseng ya go ngwega ga mmolai le mmetele Ditaba Besta kwa kgolegelong. Mosekisi Sello Matlhoko o boleletse kgotlatshekelo ya magistrata wa Bloemfontein gore mapodisa konosetsa go kokoanya tshedimosetso ya mogala wa letheka le ditlankana tsa banka. Kgetsi buseditswe morago go fitlha Phatwe a le malatsi a le robedi. Go lebega o ka re Ditaba Besta ga a kgone go nna sebaka le mmueledi babueledi ba gagwe e bong advocate Jeremiah Pela le Tshireletso Ntou ba itlositse mo kgetseng mme ba tlogela Besta a sena moemedi. Pela le Ntou ga ba neela mabaka a bone go tlogela kgetsi eno. Ka motsheganong mmueledi wa ga Besta wa ntlha e leng Ryan Ishmael le ene o emisitse go mo emela. Besta o tlhomamisitse gore o tla buelelwa ke Kabelo Matee go ya kwa pele. We request to bring an application for recusal on this matter, myself and the instructing attorney, Mr. Ndou. We had a discussion with our client, Mr. Ditaba Besta, and we came to amicable agreement that there won't be further instructions from today for me and Mr. Ndou. So based on that, Your Worship, we do not have further instructions to proceed with this matter. Molatofadiwa wa borobongwe Zanda Moyo yo e leng motho wa bofelo go tshwarwa o tlogetse kopo ya gagwe ya bail. Moemedi wa gagwe Bonolo Thebe o boleletse lekgotlatshekelo gore Moyo ga ana dikgetsi tse a tshwanetseng go di araba fela ona sa kgone go tlhomamisa gore o na le dikatlholo mo lineng la gagwe. Bothati jwa bosetšhaba jwa bosekisi bo gateletse gore go na le batho ba bangwe ba ba tlileng go tshwarwa. Mmuelli wa hae o na ntse kopo ho motšhotšhisi ya hore nako e tlang ka di 8 tsa Auguste ena ska hlaya ka pela lekgotla hobane ke motho a tswang sebakeng se hole empa re utlwisise bothata bo ile hore magistrata o re leletse o tla ba le bona ile hore molatofatso hayo. Lelapa lwa ga Katleho Bereng yo setopo sa gagwe se fiseditsweng kwa seleng ya ga Besta lwa re lona le tsholofelo gore lo tla bona tshiamiso. Go thabisa ka nnete go bona gore go ntse bo na le diphuputso tse ntseng di etswa me hona le bo melelo ba bang ba leng gore ba tla tshwarwa. Go sa le jalo Magistrata Mohlolo Gabisi o ganne kopo ya ga molatofadiwa wa bobedi Zolile Sekeleni ya gore a se ke a nna gone fa kgotlatshekelo e dula gape. Mme mmueledi wa ga Ditaba Besta o moswa o dirile kopo ya gore mo nakong e tlang Besta a tlhagelele fa pele ga lekgotlatshekelo ka boene. Mme bosekisi ga bo a ganetsana le kopo eo. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Mapodisa Northwest a santse ba tlisisa polao e setlhogo ya mosadi wa dingwaga di le 67 wa kwa Letlhabile kwa Brits yo go begwang fa morwa wa gagwe a mo kgaotse kgokgotso go sa le gale. Elifas motlhasedi wa dingwaga di le 42 o ne a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Brits ka ditatofatso tsa polao. Dipatlisiso tsa mapodisi di rebotse fa moswi a ne a bule kgetsi ya go ketikiwa ka maikaelelo a go gobatsa mo go masisi kgatlhano le morwa wa gagwe. O latofadiwa ka go bolaya mme wa gagwe mme ne se lwa ntlha a motlhasela.
motlhasedi go begwa a ile a sega motsadi wa gagwe thamo mme setopo sa gagwe sa fitlhelwa ke morodi wa gagwe wa dingwaga di le 17 fa a boa sekolong. Go ya ka mapodisi ba fitlhetse a le mo bolaong mme dipatlisiso tsa ntlha di ne tsa ba supentsha motlhasedi yo o fitlhetsweng kwa dikamoreng tse di ka kwa morago ga ntlo. The incident was confirmed by my little sister. Ga etswa ko sekolong a itlo ja dijo tsa break. Then e ba fitlhela mama a khathilwe on the throat a tshwere thipa ka letsogo. So when she called out, then Renali, a neighbor who has been on a police force for a couple of years with an experience crimes like this. Then ntate a kena ka ntlong ka speed a checka gore go iragetseng. Thage a re maitlhomo a tiragalo eo le jaana ga itsiwe. The reason why go iragetse so I am not sure, and I cannot comment on the motive that ke sa itsebeng about. Go le jalo baagisani ba santse ba tshositswe thata ke tiragalo eo. Re tshositse tabeng because a se ne re lebeletse gore ka diragala especially mo ntse re phedisana pila ka teng le batsadi ba le batho ba botse mo strateng sa rena ntwe e tshositse batho ba bantsi. Motlhasedi o tlile go tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Brett ka la bobedi o tlang. Molimone motho SABC News, Brett. Tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane o atlegile mo boikuelong jwa gagwe jwa gore lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng SIU le se batlisisi gore a ukile a ithuta kwa University ya Fort Hare. O ne a dirile kopo ya ka bonako ka ga seno kwa kgotlatshekelo kgolo kwa Bisho a nganga gore dipatlisiso tseo ga di tsamaelane le tsa go sa le gale tsa go phuruphutsa le go thopa dithoto kwa ga gagwe. Legato la ntlha la karolo ya bobedi ya kopo le konoseditswe mme go bona la fa tonakgolo ya Kapa Botlhaba Oscar Mabuyane a fentse. Mo kopong ya gagwe o rile dipatlisiso tse ke tiriso e botlhaswa ya dithata le go motsenya matlho. Mabuyane a re dipatlisiso tsa SIU ga di a dirwa go ya ka taelo mo presidente. In the circumstances, I grant the following order. The Special Investigating Unit is interdicted from enforcing Proclamation 84 of 2022, published in the Government Gazette number 47199 on 5 August 2022, insofar as the SIU has taken steps or intends to take steps that are directed at the applicant, pending the determination of Part B. Each party is to bear its own costs, a hand-down clause. Mabuyane o ikaelela go tsaya dikgato semolao tse dingwe kgatlhanong le University ya Fort Hare. Tomorrow, we are submitting papers to court. Tomorrow. Submitting papers to challenge my deregistration, to challenge the so-called forensic report which Fort has used now, which is the basis of SIU investigating me. Mabuyane a re tiriso e botlhaswa ya dithata e tshwanetse ya rarabololwa. I had to pick up a fight on this one and fight for my actual rights. There are a lot of students who are being victimized in that university every day. This serious abuse of power, abuse of authority by the Vice Chancellor in that university. SIU le University ya Fort Hare bare ba santse ba sekaseka katlholo. University ya re ikaelela go polola tsamaiso e sokameng le tsietso mo universitying. Go sa le gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore kgotlatshekelo kgolo kwa Bisho e thibetse SIU go tswelela ka dipatlisiso tsa tonakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane tse di mogolaganyang le tsamaiso e sokameng le go abiwa go se mo molaong ga digata kwa University ya Fort Hare. Mabuyane a re o ikaelela go romela kopo kwa kgotlatshekelo e tla kayang dipatlisiso kgatlhanong nae di se mo molaong. Re go boditse gore maikutlo a gago ka ga seno ke eng mme o tshwaetse jana mo WhatsApp. Ke nagana gore kgotlatshekelo e ka ske ya ganane fela dipatlisiso tsa SIU. Go a bonala gore SIU mo dipatlisisong tsa bone e tlhaela bopaki bo bo tseneletseng kgatlhanong le molatofadiwa. Go a swabisa gore batho ba re ba tsang jaaka baeteledipele ebile bone ba leng bofitlha ebile ba lwantsha ditheo tse ya tiragatso ya molao gore di se ka tsa senola bofitlha jwa bone. Kgotlatshekelo e se dirileng go sekamela mo letlhakaneng la gare Mabuyane go sa siama gotlhelele. Mongwe le mongwe o na le gone go ka batlisisiwa. SIU e dirile sentle go ka batlisisa ka gare Mabuyane. Jaanong wa kgotlatshekelo yone le kgatlhanong
ke le tswa ka gore kgotlatshekelo ka bua gape SIU ka bua gape ya dira kopo ya go batlisa re mabuyane gape gonne go a bontsha go mo pepelene gore ditutego tsa go ga di maleba. Dimmasepala tsa kwa Northern Cape di le 23 di kgaratlha go duela dikoloto tsa tsone kwa Eskom. Setlamo sa motlakase sa re dimmasepala tseo di sekolota diranta di le dibilione di le 3.9 mme sekoloto seo se a oketsega. Ke dimmasepala di le 3 fela wa Karoo, Hoogland, Gasekgonyana le Gatam di duelang. Masepala wa Solplaiki o Kimberley o se hlohlolong ho bommasepala ba hulang ka thata o lefella mekitlane ya bona ya motlakase. Ha jwale masepala ona o na le mokitlane wa diranta tse ka hodimo ho tse dimilione tse 740. Mme bobeding ke masepala wa Kaigarib ka mokitlane wa dimilione tse 600 a diranta. Raporoto ya molekodi wa dibuka ya selemo sa 2020 le 2021 e hlalosa ha hona le tshebediso e mpe ya ditjhelete bommasepaleng ba province. As a municipality, we try to pay Eskom their full current account, but lately that has not been possible due to the low collection rate that we've been receiving from our ratepayers on a monthly basis. At a special council meeting that was held last Thursday, Council then approved that municipalities should apply for municipal debt relief on our area Eskom account. Raporoto ya molekodi wa dibuka e boetse e hlalosa ha bommasepala ba hloleha ho lefella mekitlane ya bona ya diranta tse dimilione tse 600 tsa metsi. Lefapha la makgotla a metse le re ho sa lefe ha ditshebeletso ke baahi ho ama bommasepala. We request that Eskom review their billing system as well as look into the National Treasury Circular that speaks to the writing of debt. Municipalities raised the issue that we should start looking into the possibility of going off-grid, invest in solar hubs as they have done in Zetefentrao District Municipality. Ngwahola Eskom ile a hapa account ya banka ya masepala wa Ernesto Beck, mme sena se lebisitse ho masepala ho hloleha ho fana ka ditshebeletso ho baahi. Eskom has not stopped engaging all defaulting municipalities in line with the Intergovernmental Relations Framework Act. Municipalities are encouraged to provide Eskom with sustainable payment arrangements. Eskom e re tla tswela pele ho buisana le bommasepala ho tla ka tharollo. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Ke Saoboka Foundation ka tshwaraganelo le moepo wa Morula Platinum kwa Driekop gaufi le Burgersfort ba netse barutwana ba dikolo di le 21 e kwa kgaolong eo di uniformo. Moepo wa re seno ke karolo ya diprojeke tsa one tsa go tlhabolola dikgaolo tsa meepo. Ke lethabo le lememielo difahlegong tša barutwana e le ge ba amogela diaparo tša sekolo. Ke barutwana ba go feta 1,500 go tšwa dikolong tšeo di akaretšago Dishabakela, Masete le Makopi magareng ga tše dingwe tšeo barutwana ba hulegilego. Ba hweditše dieta, dijesi, dihempe, marogo ga mmogo le dikhethe magareng ga tše dingwe. Moepo o itemogetše boipelaetšo ka borakgwebo potlana ba selegae ba go ba bego ba gwanta e le ge ba nyaka dikholego tša kgwebo le go thiba masoro a Morula Platinum. E fela moepo o re go neela barutwana ka diaparo tša sekolo ga se lebaka la gore borakgwebo potlana bao ba beile moepo ka tlase ga kgatelelo. Project ena a itsamaelane le di-protest. It's an initiative in a thing before, in a hone before, to make a contribution who community or the host community Jamarula. Bona le ba ga Marula re bone a need mo community because ha gwa loka hore ha o sepela mo ga gae e bo bona bana ba pereng diaparo tse tabogileng ba tsamaya ba sa apara ditlhako. Kgoro ya thuto ka Limpopo le batswadi ba amogetše dimpho tše ka diatla tše pedi. Kwa re thabile kudu ka matla, especially mo sekolong sa rena because ba kgone ho identify bana ba e leng gore ba hloka, then Morula Community Trust e rekete diaparo tša bana ba sekolo. Ke lebogiša bana ba rena
ka mokgwa gore ba khotsa motivation santse ba tsene sekolo ka gore ba khotsa thego e lekaneo. Kgoro ya thuto ka Limpopo e ipiletša go meepo gore e kgathe tema go tlhabollo ya thuto kudu go ditikologo tšeo ba epa go meepo go tšona. Ya ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga mohlala Bakersford. Mokaptene wa di-Springbok Siya Kolisi a re a ka se nne karolo ya metshameko ya bosimega jwa rugby kgwedi e tlang mme le fa go ntse jalo o solofela a tla bo a itekanetse go tsaya karolo mo metshamekong ya ipaakanyo pele ga sejana sa lefatshe kwa France. Kolisi wa kokotlegela morago ga go gobala lengole mo motshamekong wa United Rugby Championship. Motwetso se le bale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Tene di le kalo tsa maitseboa ano kgaso e latelang e ka moso ka ura ya bobedi mo DTT mme o ka bogela ya sepedi ka ura borobedi maitseboa gone fano mo SABC2. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke a dumilwe ke le dumedise ba bogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebella mo karolong ya KwaZulu-Natal go tla nna le masarasara na pula diperesente di le 30 mme re lebella ko karolong ya Western Cape le teng tla nna le gone go aparelwa ke maru mme karolo ya naga e tla nna le gone go apoga mme re lebelle ka moso le teng fa re lebelela mo Gqebega go tla nna le lekhubula moya o tsididi re lebelle karolo ya Limpopo le Mpumalanga tla nna le gone go aparelwa ke muwane mme re lebelle ba maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka diphefo tse di matla mo karolong ya Limpopo go ralala karolo ya KwaZulu-Natal mme re lebelle di-temperature tsa rona ga re lebella Free State e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong Bothaville ka re gata di le 2 go ya go le 18 Kroonstad le teng e tla nna tsididi mo mosong re lebella Bloemfontein le teng e tla nna ka di gata di le 4 go ya go di le 17 mo Thapameng province ya North West le teng mo provinceng Mahike e tla nna tsididi thata ka Grata le lefela go ya go di le 21 Swaziland le teng go tla nna tsididi mo mosong le mo Thapameng go tla nna tsiditsana ka digata di le 20 mme Gauteng re bella le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi mme Pretoria ka digata di le 4 go ya go di le 10 Johannesburg ka digata di le 4 go ya go di le 19 le bella gape province ya Limpopo le teng mo provinceng go tla nna le gone go itekanela Mosina ka digata di le 12 go ya go di le 22 Polokwane ka digata di le 8 go ya go di le 22 Mpumalanga mo provinceng le teng go tla nna tsididi mo mosong Lydenburg ka digata di le 6 go ya go di le 16 Carolina ka digata di le 2 go ya go di le 17 KwaZulu-Natal mo provinceng le teng go tla nna tsididi mo mosong ko Ladysmith ka digata di le 3 go ya go di le 21 Pietermaritzburg ka digata di le 6 go ya go di le 20 Eastern Cape mo provinceng go tla nna le gone go nna le tlhabo letsatsi Craddock tla nna tsididi thata mo mosong ka Grata e le 1 go ya go le 17 Somerset East ka digata di le 5 go ya go di le 16 province ya Western Cape le teng mo provinceng go tla nna le masarasara na pula le tlhabo letsatsi mme re lebella Worcester e tla nna tsididi ka digata di le 7 go ya go di le 15 Riversdale ka digata di le 6 go ya go di le 14 province ya Northern Cape le teng mo provinceng Upington e tla nna tsididi thata mo mosong ka Grata le lefela go ya go di le 21 Carnarvon le teng e tla nna tsididi mo mosong ka Grata le 1 go ya go di le 15 Calvinia ka digata di le 2 go ya go di le 16 mo Thapameng Springbok ka digata di le 7 go ya go di le 18 mo gaetse maemo a bosa felela fa na re kopane gape mo nakong e tlang.